Pamiarsa peta jalan nuju pariwisata Bali berkualitas sampun karincikang melarapan mekudang-kudang pangupaya. Ritat kala kepemimpinan Wayan Koster miwah Co Aceh, dados gubernur miwah wakil gubernur Bali. Sepatutnya nih pangupaya punika nenten ngadeg, tersida kelanturang oleh pejabat gubernur Bali Rauh Mangkin. Manut pengusaha pariwisata Panudianakun, pikobat sani patut kaurat dibecik ring tengahing nuju pariwisata berkualitas, inggih punika kemacetan. Ritepengan kahanan pariwisata nemangkin dan ngaptiang PJ Gubernur Bali, sida manggih cita-cita Wayan Koster ring sajroning wetuang kasukertan miwah rasa bahagia krama Bali ne. Ketua IHGMA Bali, Dr. Yoga Iswara ngaptiang Majeng Sang Mahendra, mangde dasar puangunan pariwisata sani sampun kemargiang Gubernur Wayan Koster sidak lanturang tur kapikukuhang. Sarin-sarin pemargi Islami COVID-19 dados keanggen pangeling mangde pariwisata Bali muali katureksain utamanya nih nyelehin indik pengrau wisman sane berkualitas. Kanan inucap taler mangde mau sana becik majang krama lokal alam miwah budaya Bali saning lantur. Yoga ngewohin ring sajroning pangupaya ngewetuang pariwisata berkualitas Bali sida kaulengang ngawit saking kuentenan produk pelayanan miwah pengelolaan berkualitas sang ngicenin kepuasan wisatawan. Raris indik kuantitas ulang ring pangupaya ngewetuang kasukertan majang krama lokal. Ngicenin rasa aman ring batas carrying capacity sane nenten ngeluputang kuentenan pelemahan sosial miwah budaya. Pariwisata nenten wanta situnggil sane dados leading sektor rauhe mangkin. Cita Maya Bali Pos Nguningayang.